Эфирде заман декабрынан 19-ы Қырмышғалынан 1391 күні студияда сілеріні мен Шевкет Наматулаев селямлайым. Қырымда махкеме күні девам еті. Бүгінде işgalciler бір кішілік наразылықлар кечірген инсанларны жезаламаға девам еті. Махкемелер Жанкой ве Ахмежетте олып кечті. Екі күнде işgalciler Қырым татарларына аман-аман 800 000 рублейге жезалады. Тәпсілатлы желевқамызда тариф етілі. Сабадан олардың Қырым татарлары işgalci mahkemeleri оғыне чықты. Олар екі айвелсі Қырым татарларға қаршы басқы тоқтатылмасы талабынен бір кішілер наразылықларын көстерген инсанларға қол тұтмаға келді. Mahkemeler tünövünden birli keçirile, umumen 8'den ziyade mahkeme işi bakıla, işgalciler tünövün kun devamında davalarını bakıp yetiştirmegen üçün, onlardan bir kısmı bugünge kaldırıldı. Jankoy mahkemesi Rimzi Kutuzov, Ayder Zekeriyavi, Ablemit-Ablemitовны miting keçirilу kaydelerini bozğanında qabatlı olarak tanıdı. Не пустили свидетелей, не было удовлетворено практически ни одно наше ходатайство. И вообще не было состава преступления, да, и сам приговор, он не обоснован. Я считаю себя невиновным. В дальнейшем мы будем обжаловать это решение, то есть подавать апелляцию. Bugün Қырым татарлары Ахмежеттеде mahkemege celp etildi. Анда Лемара Джигафаров Рустем Трошның давалары бақылды. Оларның айтқанына көрі mahkemede ерші план бойынша кече, қарарлары евелден шығарылған деп қайдетелер. Все было очень ожидаемо. Вердикт тот же самый, 10 000 рублей. В деле было очень много ошибок, свидетельские показания были очень путанные. Тем не менее, судья все это говорил, что это, мол, опечатка, технические ошибки, все это, мол, допустимо. В общем, все так очень предсказуемо. Tünövün işgalci mahkemeleri 65 Қырым татарларının işini baktı. 5'ine 15 000 ruble para cezası belgilendi. Diğerleri 10 000 ruble para ceremesini tölemeliler. Cezalanğanlar bu kararların kanunsuz olğanını bildirip şikayet etmege işandıralar. Elvina Sedbulayeva, Қырым, Zaman, ATR. Қырымда жезаланған инсанларға ярдым етмек үшін Крымсос Аққұршалажы тешкілеті пара топлав акциясыны башлатты. Бойынды Қырым марафонының 2-ші далғасыдыр. Ми збирали 10 такі рубльові монети від кожного кримського татарина, від кожного українця, який живе на окупованому Криму, щоб допомогти людям і солідаризуватися з ними, щоб вони не були наодинці з цією бідою, яка їх спіткала, тому що вони виходили, власне, за свій народ, вони виходили під обшуки або під суди, які відбуваються в окупованому Криму. І зараз ми бачимо нову хвилю репресій проти кримських татар. Қырымдаки бір кішілік наразылықларының іштиракшілерінен бірдемлік акциялары Петербург ве Москвада кешірілді. Инсанлар стратегия 18 акциясы черчевесінде шықты. Инсанларының еллерінде сияси мабуслеріні азат етмек талаплары ве Украина тимсаллері бар еді. Стратегия 18 акциясы ер айының 18-інде Петербург ве Москвада кешірілі. Оны Рус еллерге Қырымда инсан ақыларының бозылмасы ақында тариф етмек үшін тешкіл етелер. Стремятся дискредитировать крымско-татарский народ как экстремистов и террористов. И мы выражаем свою солидарность крымским татарам, и мы уверены, что они победят в этой борьбе. Қырымнан Юқары Рус махкемесі Бақшысарайда Хизбут Тахрирге алақасы бар деп тұтылған Қырым татарларының шикаетлеріне бақмады. Бүгін Марлен Асанов, Сервер Зекерияев, Эрнест Аметовның ішлері бақылмақ керек еді. Декабрның 5-інде işgalciler оларға апстет тұтуыны кележек сенеге мартның 9-на қадар девам еттірді. Адвокатлар айтқанына көре махкемеге келгенлер салонға кіріп олды. 6 Бақшысарайлының октябрның 11-інде күтлевет интөвлер нәтижесінде тұттылар. Işgalciler махкемесі эпосыны апске алған еді. Люди беспрестанно, даже когда были закрыты судебные заседания, они приходили к зданию суда. И я знаю, что даже люди писали жалобы на это. Может быть, это повлияло, и все-таки это накапливается и накапливается. Уже, я не знаю, около 100 жалоб есть по этому поводу, и на суде, и на действия приставов, и так далее. Это уже второй раз мой подзащитный и другие наши подзащитные сообщили о том, что уже давно им сухпайки не выдают. Они с утра их вывозит конвой. С 8, там, с 9 часов утра их вывозит конвой. И до рассмотрения и в последующем, до момента возвращения их в СИЗО, они находятся, ну, они голодные. Поэтому это нарушение присутствует, и
я думаю, мы будем подавать соответствующую жалобу. Бүгін Бірлескен Миллетлерінің Баш Ассамблеясы Қырымдаки инсан хақлары резолюциясына рей бережектір. Весиқали қасына октябрінің 14-інде Нью-Йоркта Баш Ассамблеяның 3-ші комитеті топлашуында таздықланған еді. Весиқа Бірлескен Миллетлер халқара махкемесінің Русияге низбетен межлис ясағыны лягу етмекве, ишғал етілген Қырымда қырымтатаржа ве украинжа тасил алма имкенларыны темин етмек талаплары қайдетілі. Межлисте Бірлескен Девлетлерде бұл весиқаға қол тұтажақларына умут етелер. Каждая вот эта резолюция, она имеет очень большое значение. Чем больше будет принято таких резолюций, тем меньше будет голосов о необходимости снятия санкций с агрессора. А эти санкции, я думаю, в конечном счете приведут к деоккупации Крыма. Мejlis azası Риза Шевкиев Қырымны терк етмеге мejbur olғанны махкемеде избатлады. Киевнің Печерск районы махкемесі бұның себебі Русия стилясыве ишғал oldu деп қарар шығарды. О халқара махкемелерде Русияның женайетлеріне избатлайжақ та бір делил олажақтыр. 2015 сенесі февраль айында Қырымның ишғалчы хакимиеті Риза Шевкиевні Қырымны терк етіп, Эссас Украинаға көчмеге мejbur етті. Мejlis азасы Қырымда евіні ве туғанларына қалдырды. Бабасының джиназесіне бармаға біле имканы olmadı. Стремились наши предки после депортации. И вот я оказался на материковой части. Мы это не можем простить и забыть. И в судебном порядке будем оспаривать вплоть до международных судов. Киевнің Печерск район махкемесі Риза Шевкиев Қырымдан Русияның Украина стилясы ве ярымада ишғалінден себеп көчмеге мejbur olғанына таныды. Риза Шевкиев бұл қарар Русия ишғалінің да бір делилі ола деп білдіре. Андрей Сенченко дейкі бұның кебі шейлеріні қайд етмек пек мойым, Украинаның эсас вазифелерінден бірі Русияны ишғал еткен топрақларда бұтын япқан жинайетлері үшін жезаламақтыр. Очень важно, что мы соблюли все процедуры. То есть ни одно заседание не проходило без наличия подтверждения, что Российская Федерация уведомлена, что они получили все документы, заявления Ризы Шевкиева, так сказать, все приложения к нему и так далее. Мы дальше работаем над арестом российских активов на территории Украины и за рубежом. Андрей Сенченконың айтқанына көре, алазырда аққорчалайчылар Риза Шевкиевнің давасына бензеген да егрім даванен ұғраша. Дарина Иванютенко, Никита Проскурин, Заман, АТР. Донецк вилаетіндегі Новолуганская койна açılған атеш нәтижесінде яраланғанларының сайысы 8-ге артты. Сепаратист күчлері град системасына қолданды. Олған мәліметқа көре ерлі сәкенлер арасында яраланғанлар бар. АТО штабы бұны таздықлай. Душман мескен ерлерге атеш açты. 30-ға яқын ев виран oldu. Оларының арасында мектеп, бала бақшасы ве тебе ярдам ноқтасы бар. Внаслідок вчорашніх обстрілів постраждало більше 50 будинків. На превеликий жаль, маємо 8 осіб, які отримали поранення під час проведення обстрілу. Розгорнуту роботу оперативного штабу, оголошено надзвичайну ситуацію, визначені відповідні завдання по напрямках служб. На охороні публічної безпеки сьогодні 40 працівників поліції, оглядає місце події, забезпечуємо охорону публічної безпеки, обстановка контрольована. Днепро шерінде Қырым самооборонасының иштиракчысы яқаланды. Оны Одессаға алып кеттілер. Махкемесі оны 2 айға апске алды. Бұл ақта Қырым прокуратурасы білдіре. Алынған мәліметқа көре самооборона векілінің ады Александр Саттаров. О 37 яшында. Уақердаки арби қызметлерінің запт етілмесінде фаал иштирак еткен еді. Қырымның сөзде самооборонасы ярымада ишғали арфесінде пейда олып Русияге ярдым етейді. 2014 сенесі июньнің 11-інде Кремль контроль еткен Қырым парламенті бұл тешкілятына қанунлаштырды. Визначено міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці без можливості внесення застави. Йому інкримінується порушення територіальної цілісності і недоторканності України. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до 5 років. На співпрацю зі слідчими наразі він не йде. Обвинувачений приймав участь у захопленні адміністративних будівель, у тому числі військових частин та відомого аеропорту Бельбек. Він громадянин України, мешканець міста Дніпра.
Бұл саат қазір олған соңки хаберімізді депіңізге қайырлы ақшамлар тілейім дайыма атырылы олыңыз вен евбетеке яйынларымызны сейретмеге ұнытманыз көрішкенже.